vidite od sarajevskih medija. Ono što i danas vidite, dakle vidite bivše udbaše koji vode Slobodnu Bosnu. Neki portal i vidite da oni u stvari propagiraju i agituju za SDA, da su najsnažnija podrška Bakiru Izetbegoviću i Stranci demokrata. I da ta podrška koju oni daju niti Bakiru koristi, niti njima. Jer svi znaju ko su ti ljudi. Dakle, vidite Patriju, agenciju Patrija koju vodi bivši ministar unutrašnjih poslova, smijenjen po nalogu Sjedinjenih Američkih Država. Vidite ljude koji u medijskom prostoru truju taj prostor lažnim patriotizmom. Dakle, ja želim da Bošnjaci budu bolji, da muslimani budu bolji. Činjenica da je višegodišnji pristup koji spominjete doveo ljude u zabludu. Mnogima je isprao mozgove i sad je jako teško zapravo baratati činjenicama u vremenu kad one gotovo ništa ne vrijede. Sa ovako narastim preduvjerenjima da je neko isključiva žrtva, da je recimo armija bila djevičanski čista, da ona nikad nije napravila niti jedan zločin. Sjećam se, ali to su ili naši, kako bi ono, neki idioti ili... Međutim, naše budale ili neki... Pazite, tih budala se nešto nakupilo jako puno, pa bilježimo desetine zločina i stotine zločina i tisuće žrtava tih zločina. Međutim, javnost je dovedena u situaciju da to naprosto ne želi priznati. Jer možda i u ovom trenutku komfornije tako, ali jednog dana će morati doći do katarze. Javnost mora da se suoči da su dva najvažnija generala armije Bosne i Hercegovine osuđeni u Hagu za ratne zločine. Pravosnažno. Da je komadant armije BiH general Rasim Delić osuđen na 3 godine zatvora pravosnažno. Dakle, 2008. godine je potvrđena nakon smrti njegove, potvrđena ta presuda zbog zločina mudžahedina. Da su u tim zločinima, dakle, 65 zarobljenika, da su obrađivane i Maljine i Bikoši, da je obrađivano ubistvo u pojedinim kampovima zatvoreničkim i tako dalje. Ali da je prije njega 2 godine pravosnažnom presudom osuđen njegov načelnik generalštaba Enver Hadži Hasanović i komadant 7. muslimanske pukovnik Amir Kubura. Dakle, to su jedine 2 pravosnažne osude najvišim oficirima, odnosno generalima, komadantima armije BiH. Kako možete reći onda da niste činili zločine? Kako možete, kad se sada vodi proces protiv generala Mahmudina, komadanta 3. korpusa, kao refleksija ovih pravosnažnih presuda u Hagu? Zašto niko ne govori o tome? Kada Hrvati dočekaju nekog svog osuđenog za koga smatraju da je nepravedno osuđen u Hagu, ili Srbi dočekaju nekog svog za koga smatraju da je nepravedno osuđen u Hagu, tada cijelo Sarajevo se digne i kaže oni su pravosnažno osuđeni zločinci, a istovremeno oni slave ove ljude koji su pravosnažno osuđeni. Da li to armiju Republike BiH čini zločinačkom organizacijom? Neki dan doveo u sumnju